Reka twizere ko mumeze neza cyane. Twageze mu mwanya w'amakuru yacu abagezwa mu ruganda rw'imyidagaduro. Umuririmbyi Bruce Melody itaha iwacu ubu yashyizwe ku rutonde rw'abahanzi bo ku mugabane wa Afurika bahataniye ibihembo bya theben bisanzwe bitangirwa mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria. Tugiye kugaruka tubabwira abo ahatanye nabo byagenze gute kugira ngo ashirwe kuri uru rutonde rw'abantu badasanzwe muri Afurika nyine batwika. Reka mbanze mbaye kano gatangazo mbere yuko dukomeza iyi nkuru. Abifuza kugura amatike kuri promotion ajya mu gitaramo cya John Legend kizabera muri BK Arena ejo bundi ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Mwanyandikira muri comment tukabaha amatike kuri promotion, cyane ko abateguye kiriya gitaramo ni Movie Africa. Amatike yabo yamaze gushira ku bwinshi kubera ukuntu yaguzwe cyane. Dufite amatike rero uyashaka ku giciro gitoya wanyandikira muri comment. Reka dukomeze. Ubundi n'ubwa mbere uyu muhanzi tahi watch Bruce Melody ahataniye ibi bihembo ndetse ari mu cyiciro kimwe na Diamond Platinum. Yanagerageje kenshi cyane gukorana nawe indirimbo ariko nibikunde. Urutonde rw'abahataniye ibi bihembo rwagiye hanze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku itariki 12 Gashyantare uyu mwaka. Ni nyuma y'iminsi yarishize ababitegura bari kwifashisha abantu banyuranye mu kugena abahatanye cyangwa se abazahatana nyine muri kino gihembo cya theben. Bruce Melody niwe muhanzi rukumbi wo mu Rwanda uhataniye muri ibi bihembo. Yashyizwe mu cyiciro cy'umuhanzi mwiza wo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Best East Africa Artist of the Year. Akaba ahatanye na Diamond ndetse na Jama Jaxi bo muri Tanzania, Azawi wo muri Uganda ndetse na Ben Emi wo muri Kenya bakoranye n'indirimbo. Iyi foto iri mu zigize album ya Bruce Melody yitwa Colorful Generation. Ni ku nshuro ya 17 ubundi ibi bihembo bya theben bigiye gutangwa. Abanya-Nigeria bahataniye ibi bikombe byinshi ku nshuro nyinshi cyane kurusha abandi, kuko barimo Odomodo Baravaka, Chokwa, Jogwa bahataniye ibihembo mu byiciro 7. Ni mu gihe Alistar na Shilipopi buri umwe ahataniye mu byiciro 3. Ni mu gihe umunyamuziki Mohad witabye Imana ku itariki 12 Nzeri 2023 nawe ahataniye ibihembo mu byiciro 3. Ibi bihembo bizatangwa ku itariki 5 Mata 2025 mu muhango uzabera mu mujyi wa Lagos muri Nigeria nk'uko twabibabwiye. Ndabibutsa aka kantu ko ukeneye itike ikwinjiza mu gitaramo cya John Legend cyateguwe na Movie Africa, kizabera muri BK Arena ku itariki 21. Watwandikira muri comment tukaguha itike ya upper bowl ku giciro cyo hasi cyane kuri promotion, cyane ko amatike yamaze gushira ku mbuga zose agurirwaho za Movie Africa. Ku bindi bisobanuro rero uranyandikira muri comment ubundi dupanga uburyo ki ugomba kubona ayo matike. Nimuzacikwe, kizaba ari igitaramo kandi John Legend azaririmbanamo n'umuhanzi Bwiza ndetse na DJ Toxic uzaba uri gucuranga uvanga imiziki. Kizaba ari igitaramo kidasanzwe, ariyo mpamvu ni kubashishikariza kugura amatike. Hasigaye iminsi mike cyane itageze no ku byumweru 2. Guys, rero ubwo muraza kunyandikira bari bukenere aya matike mbere yuko ashira. Sawa, bye.